Dengalon kisah kabaran sufi, labuhan hati dan ulama, di sinan makam Syekh Mudawali, yang amat sufi lagi mulia. Dengalon kisah kabaran sufi, labuhan haji dan ulama, di sinan makam Syekh Mudawali, yang amat sufi lagi mulia. Batun 17 gamangan kalahe, Demakatan lebatun 60 bak bulan Syawal poh 2 hari, 9 hari urus Selasa. Batun 17 gamangan kalahe, Kemakatan lebatun 60 bak bulan Syawal poh 2 hari, 9 hari urus Selasa. Gap nyangka sakit katrep kalawi, baladum gabi melumba-lumba, mejanjan darah lamba bahajile. Sayang bukan le abu ya kita, gak menyangka sakit katrep kalawi, baladum gabi melumba-lumba, mejanjan darah lamba bahajile. Sayang bukan le abu ya kita. Tetap dalam kufah tubuh rohani, tubuh jasmani pimpin santrinya. Mudah-mudahan Syekh Mudawali bersama Nabi dalam surga. Tetap dalam kufah tubuh rohani, tubuh jasmani pimpin santrinya. Mudah-mudahan Syekh Mudawali bersama Nabi dalam surga.